Good morning Samoa. Talo fal tatu tunu fai foi ona mai mo ma silsila mai le nei tai au tatu pol kalame. Ole mata upul tai au le nei ia au fia ngai tatu ma le lockdown ia ia le mata upu fa ia Aua Le Nofoai. Vaai sau me fai i le taimi o le lockdown. E upu fa pertani fa be proactive. Proactive o tangata ia ta o proactive people o tangata ia e pole ale poloka mai o se mea, e le poloka i ngai le latu ngai oi. E on au latu o langa i so se mea. E eila le punga le i le Jeremia le mata upe luas fluiva, fai upe faa ma le lima. Whapea, o lo whapea o na whetalai mai o Iova i le tawhianga i Papelonia, i o tau whaifale mano nofoai, ma i o tau te toina whatoanga, ma a ai i o latu fua. O le pola inga nei, a le tua na ave ia Jeremia, e tusi tawhianga i Papelonia o tangata Israel. E Aua Le Nofoai, mantua u whanua noa i latou, o na wailalo le pule a Papelonia, o nisi la tangata, o le fia ngā rue, ngā rungo wha maoi, ma le la va awa foi o le o pule i Papelonia. Le la na tusilo ia ine ia Jeremia, fetalai mai le tua, ngā ioi, Aua Le Nofoai, kai pei o le lockdown, vea o lockdown, ai wha ngoa ai, no nofo o le ai, ma se me fia whaia. So o le songa foi la mo oi, you know, o le taimi le nei o le lockdown, o nisi tangata, o lockdown na tuai ma mafau fau, o le lopo a me la fai, o ngisi fai mai, e u kua boring ale mea o lockdown, e kilo, e le ma fai ona boring leo langa, ma get bored oi, pe ai ka ngoe, va ai opportunities, ue oi opportunity fai ngatai, e ke va ai, ma be proactive, e vakua le tua me ke fai e so mau manga, fai e so ko ngaka mako, pe edi au ka falfale, e fai ingi au pi, fai ingi au mea, e fa pesale o mamau, pe ngak sai fia ia ka malo fale e mafaia o mafai ia o me au ka folo fale vai foi la ia Josefa ele tala mka kia active lona olanga e mkwa nga lue se mea on ile tau ko on ile sikawa ina ua molia o ia ma angalenga ina o ia ono uso wala tu fa tau atu ele fa penga kangi Josefa ai fa mea nga avea Josefa ele kele sekala ku spai e fa matala inga kangi mau we pa wala mea ua ave o ia Potifara fa tau ai ia ekta ile o langa Josefa inga ia molia le to luo Potifara ia ave fo Josefa fa vaku kongo fa pui fa ele e fa sekala ku spai ve me o ngalu le po male ao fa ngo Josefa matangi Josefa e proactive o tangata so se mea e ai e ona i lava on fa le Potifara on fal pui felan me ngai uai e o elo no langa o avea ma palemia o le malo ai kupito mai fea o le tangata e va ai opportunities umalava e o ai opportunities leanga ma le faingata ngai loa e Josefa o nga tau ese o le olanga mo oi foi la nei tai a fai o lockdown o toi malo mafo o le loa po le asa me a fai o le lu ngai mo oi e iai a wanoa, e watu le tua, e te ngai o iai, i teimi nei o le lockdown. A whai sa le iso mo manga, o le awangoa ngai whailo mo manga. A whai sa le masangi whai kaua lau tu spaia, o le awanoa le na, e whai tau e lau tu spaia, a wa kene me kere alu iai, i a whamanuia le tua, whamanuia si o matua tunu, le nei tai au. Ia ve i mātou matangata e loa o na ngai oi, i teimi whaingata, o na o lo swafa Yesu. Amen.